رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابة الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، حمدك الله سبحانه وتعالى Gospodari kova stvorenjaka dunia, веда Господари кова створенје мануше, Господари кова единствено заслужинува то божавинопе, Господари коле почеток хем крајо на неле, Господари кова тао прво хем последно, Аллахи субханаху ва та'ала. Салавати хем селами управо алескоро најманго пејгамбери Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам, управо алескири мангли фамилија, управо алескири сахабија, текере довајак Аллахи субханаху ва та'ала, темукеу по рахмети управо сао кова кавен, ка дживдинен, дживдинге ка кај дуња ни сарјавер, осен сар муслимајн. O mangi pekarshi o Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sar treboate mangio pe Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sar treboate sedino pe Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wallahi subhanahu wa ta'ala tawa dava kova birinova. Wallahi subhanahu wa ta'ala tawa dava kova biringe manushen. Pov subhanahu wa ta'ala stvoringjo čovečanstvo samo leske ibadet tekera. Samo le subhanahu wa ta'ala ibadet tekera kja ka dunia. Wallahi subhanahu wa ta'ala biringe manushen kolenkergalen pratenikja. Manushen kolenkergalen pratenikja bichadet ar Allahi subhanahu wa ta'ala. Pa eke prateniko kole najve ke vazdingale kja ka dunia tarosa osla pejgamberia tao Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pa kavatao yek počas te Muhammedeske sallallahu alaihi wasallam, apa nabud bari počas amenge sar ummeti Muhammedeskoro sallallahu alaihi wasallam. O Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tao posendo bichado peygamberi kya ka dunya. Hem pechati sao kole peygamberenge sar suvakriyam nek Allahi tabareke wa ta'ala lekir gale bud ko pobaro stepeni tarosa osta pejgamberia. Adava najasno potvrdno ajeti kod Allahi tabareke wa ta'ala kao kerov: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. O Muhammedi nane nikas korodat taro tumare Roma. Walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Aufta Allah heskoro prateniko hem pechati se pejgamberengi. Kova kerov Allahi tabareke wa ta'ala wa khataman nabiyyin pechati se pejgamberenge, amen shajti sfatina adavaso deko Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tao posenno bichado peygamberi tar Allahi tabareke wa ta'ala. Peyo baveza kya ka dunya tao seko ek muslimani te mangeu e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Padava nayas Allahi tabareke wa ta'ala kawakero: Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasul. Otumen kovaverunena. Pokorinen tumen Allah heske, en pokorinen tumen Resuleske sallallahu alaihi wasallam. Vakatar Allahi tabareke wa ta'ala naya sunare dinga aminge de kamario baviz datali te pokorinamen Muhammedeske sallallahu alaihi wasallam. Te sedine Muhammed sallallahu alaihi wasallam hemistagar te manga Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pasara dava mangeo ape Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sara dava te mange Muhammed sallallahu alaihi wasallam. وكواكر الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Vakir, ako magina Allah'e sedinen man. Yuhbibukumullah. Allah kamangel tumen. Akata Allahi tabareke wa ta'ala vakiroa. Ako magina Allah'e tabareke wa ta'ala. Em sedinena Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Em magina Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahi tabareke wa ta'ala kato bijino
дека кова оле сарманглики дунја, а ем исто агер ем кахирети. Факатар Аллахи табараке ва таала исто агер најасно вакирја минге дека амарио бавеза тали те манга Аллахи табараке ва таала te manga Muhammed sallallahu alaihi wasallam te sedina ole skoro sunneti. Pa men sarne kya ka dunya trudina men te dore sa shu akhlaqo. Te do bina do borom baro akhlaqo so kovo konai baro stepeni. Konai shu karnachin te ponashina men kya ka dunya. Ama manushe ko le treba te praktikuina te ole sar primeri. Sar treba amaro akhlaqo to wo kya ka dunya ta Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Isto agar Allahi tabaraka wa ta'ala bashakawa nasu kakiro laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hema men chachi paske ke Allah skoro prateniko muklam naishu yo primeri. Allahi tabaraka wa ta'ala mukla naishu yo primeri ko piro poseno pejgamberi ko Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Paposhi yo akhlaqo tar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nasne kya ka dunya. Se peso akhlaq Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine o Qur'ani. Adawa nasno koiktar oleskira hadisi akawakero خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أخلاق پیغمبر صلى الله عليه وسلم سine o Qur'ani. Pagar dio baveza tali. Seko ek muslimani te mangyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam te sedino Muhammad sallallahu alaihi wasallam e molestar telo primera que acá dunia. Telo olesar primera coles corrogiv dipe. Paprenesino Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Wakirindoi de Rasuli sallallahu alaihi wasallam wakirya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nikaj tumendar ne tovo potpuno verniko sado deka mene asumles ke podrago taroleske roditeila oleske rechave hemtaroso manusha. Pa wallahi niko amendar ke aka dunya ne to potpuno verniko sado deka o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanam ge poprechi tara mare roditeila tara mare chave hemtaroso manusha ke aka dunya. Adaleske Trebuate praktikuina davaso o Muhammad sallallahu alaihi wasallam vakirya. Deka niko amendar potpuno neto ke aka dunya sado deka o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanam ge poprechi podrago tarosa ostava bukya ke aka dunya. Padali siam amentara dava ko amaro verubeta o potpuno. Seko ek manush ko trebuate postavino pes ke aka puchive. Dali siam amentara dava manusha ko siam potpuno ke aka dunya. Dali amen chachi paske mangaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dali amen chachi paske sedino sunnet tar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dali chachi paske amenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta popre chitaro so sforine ko sforinga Allah tabaraka wa taala. Femista isto yektaro sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skoro so sahabi ta Rasul sallallahu alaihi wasallam postavinge peske akava prashanje. Dali olenge Rasuli sallallahu alaihi wasallam ta popre chitarosa. Postavinge peske aka prashane dikindor mubarak omui tar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa ek prilika Omer radiyallahu anhu. Jo ko Rasuli sallallahu alaihi wasallam hem vakirya. Ya Rasulullah. Chachi paske tusian mange podrago tar miri familia hem taromiro chitavo imot. Taromiro chitavo barvalip. Paka pucholo Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, dali sumtu ke po drago, po prechi kor koritutar. Pakuga kava pucholo Rasuli sallallahu alaihi wasallam, Omer radiyallahu anhu, sasu prenesimo dularga peta Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ham pochminga te razmisino. Pochminga do vorom te razmisino hor bashada afi akwa kirgales ko Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dali o Rasuli sallallahu alaihi wasallam Omereske radiyallahu an ta poprechi korkorolestar. Pakuga swatinge Omer radiyallahu an so vakirgales ko Rasuli sallallahu alaihi wasallam kajau ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Omer radiyallahu an emka vakero. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akana chachi paske sian em podrago mange korkori mandarda. Soski Omeri radiyallahu an razmisingya ema oko jandipe
дека те манге Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем ќе ака дунја, тоа нешто сосема јавер. Па кога вакирјала каво Омер радијаллаху анху Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем, ја Расулаллах, ака насјан манге попречи, хем кор имандарда. О Расули салаллаху алейхи ве селлем код горно, ја Омар, ака на тиро верујбе, тиро паќајбе, тоа потпуно. Со значинува дека никој амендар не тоа потпуно сад дека о Расули салаллаху алейхи ве селлем на неам ги попречи, хем кор амендар. Сада дека Расули салаллаху алейхи ве селлем на неам ги попречи, хем кор амендар. По Омер радијаллаху ан сватингја кајабути. Сватингја со те манге Расули салаллаху алейхи ве селлем иси шукарипе ем ки дунја, ем ка ахирети. А те мангето тут коритали природно природа, секој е муслиманески или пак секој е мануш те манге опе корипес, тао природно ќе ака дунја. Ама те манге Расули салаллаху алейхи ве селлем тао нешто сосема авер. Те манге Расули салаллаху алейхи ве селлем тао хаир шукарипе ем ки дунја, па ем ка ахирети. Па вакерна ко коментари таракава хадиси сакава букјакова со Омер радијаллаху ан сватингја, дека Омер радијаллаху ан сватингја, дека те манге Расуле салаллаху алейхи ве селлем тао нешто сосема јавер ќе ака дунја. Па кавасино манги пе каршо Расули салаллаху алейхи ве селлем тарисрана таро сахабија. А кава и само дело таро манги пе Расуле скоро салаллаху алейхи ве селлем. Кава керапа на некобор случај кога со асхабијата Расули салаллаху алейхи ве селлем жртвинге пиро џивдипе, само баш манги пе Расуле скоро салаллаху алейхи ве селлем. Асхабија манге Расуле салаллаху алейхи ве селлем повеќе таросаќа кај дунја. Хема дава сар со вакерјум докажинге дале со јектар асхабија канав Хубейб радијаллаху ан сине заробимо тарисране мушрикон гири. А кава десингила садо дека о муслимајна на не самостална, на не муслимајна ки слобода се пеа со англедер о Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем те ширино ислам и сине лебуд баре проблемија, сине лебуд баре душманија, а два душманија сино мушрикија која џивдинге ки Мека. Петаро мушрикија, јек групатаро мушрикија старена ем заробинина кале асхабе, која нав Хубейб радијаллаху ан. Кога заробинина кале асхабе радијаллаху анхума, вакирге Хубейбески радијаллаху ан. Ја Хубейб, дали ту би манге котиро танто во Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем, а туте мукату, те джате џивдине, шужо џивди пеке ака дунја. А мен котиро танта на Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем, ем ту мударали. Вакиро Хубейб радијаллаху ан, валлахи наби мангав Расуле салаллаху алейхи ве селлем те посаволе тикни гранка, а напалем тоа комиротан. Напалем тоа комиротан заробимо, ем те мудариле тумен. Вакиро е мушриконги. Значинува дека манги пекарши о Расули салаллаху алейхи ве селлем сине доворон баросо на манге ниту паке гранка те посове Расули салаллаху алейхи ве селлем, а вате џивдинен спокойно џивдипе ке ака дунја. Вате џивдинен џивдипе ке ака дунја, бизо не саве проблемија. Па каваѓо манги пекарши о Расули салаллаху алейхи ве селлем. Јек интересно бутисо ко самото Кур'ани, ко редосет таро суре прва во и сура Мухаммед. Прва во и сура Мухаммед, односно пали сура Мухаммед, а во и сура Фатиха. И сура Фет, тали победа, со начинува Фет, победа. Па гледера каја сура, а во и сура Мухаммед. Со начинува дека камаро џивдипе, никогаш на нето воамен победа, на нето воамен шукарипе, на нето воамен спокој, кјамаре душа, кјамаро калби, садо дека амен намангај Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем. Никогаш амен на нето оваа дарендар која побединге ке ака дунја, доколку амен прво намангаја хем наслединаја е Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем. Па кодрума баши хиџра. Кодрума баши хиџра кога Расули салаллаху алейхи ве селлем кероа хиџра Ебу Бекирија радијаллаху ан. Кодрума за да би те гаравен пе тарисане мушрикон гири, сине некобар одредена тана ко тешај гаравала песино Расули салаллаху алейхи ве селлем. Амо Расули салаллаху алейхи ве селлем гараѓапе ки пештера север, која талам ги познато каля навеа. Пештера север, којато Расули салаллаху алейхи ве селлем гаравала пе заедно Ебу Бекирија радијаллаху ан тарисане мушрикон гири. Па каја пештера, валлахи амен наете џанава сине,
Валлахи Аллахи тебареке ва таала наистина те спомнува кај пештера, са додека овате Мухамеди салаллаху алейхи ва саллем не тоа осине. Ако овате Мухамеди салаллаху алейхи ва саллем не е тоа осине, ако овате Мухамеди салаллаху алейхи ва саллем на газингја, ако овате Мухамеди салаллаху алейхи ва саллем на бешла, Аллахи тебареке ва таала на би спомнува осине кај пештера. А кај пештера тали спомними ки сура Таубе ко саранот ајети. Pa koga sinovo Bekir radijallahu an zajedno Resulullah sallallahu alaihi wasallam kja kaj peštera isto agar spomenuo pe saramal sar sopatniku Bekir radijallahu an Resulullah sallallahu alaihi wasallam pa isto agar hema kaj peštera. Su znači nova ko se kovatan ko te so gazinjo Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko se kovatan ko te so pirgjo Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahi tabareke wa ta'ala adavatan mukla bagodat padavatan. Allahi tebareke ve teala adavatan spomninga, Allahi tebareke ve teala adavatan hemistagar vazdinga. Pa isto agarek sučkataro ostala sahabija koja so žrtvunge piro živde peke aka dunja koja mangle Resulullah sallallahu alaihi wasallam do boromso ektara sahabija Resulullah sallallahu alaihi wasallam vakerova dodeka sum Resulullah sallallahu alaihi wasallam mesum do borom spokojno no doboromo sutnao mašukar so miri duša tali kotan so miro kalbi ta kotan pa vakero ka ashabi koga dularga wata Rasul sallallahu alaihi wasallam magina ne shukar ke ka dunia no setina machucho bizo Rasul sallallahu alaihi wasallam paseo ka shko abi dularga sineta Rasul sallallahu alaihi wasallam akwa ashabi ko setno sine samo negativ na bukya pa ka vakero Rasul sallallahu alaihi wasallam ek dive ya Rasulullah Sekogash, koga sum tuja osetna mašukar ke aka dunia. Ama koga dularga ova tutar, man spokoj ki miri duša ko miro kalbi na rakjova. Miro kalbi miri duša spokoj na rakjova bizo tute ja Rasulallah koga sum tutar podur. Pa se tinguma koga ko ka preselne aka dunia. Koga ki klova karša Allahi tabareke wa ta'ala, sigurno bi ko dženete o pejgamberija vakerova ko ven ko posebno tan. Sigurno bi pejgamberija ko len dovorom baro stepen ko dženeti so Allahi tebareke ve teala nagradinja kale peygamberen, em sigurno deka akale peygamberen Allahi tebareke ve teala ka çivolen ko bud pobaro stepeni. Pa vakero ya Resulallah az misigum sa kavahem me bi ko ka khav ko jannati me kovav ne de katele. Kovav ko ne sa otan ko te some tut nikosh naštika dikhave ke ya Resulallah. Pa na kyo abut vreme Allahi tebareke ve teala ko pučova kavav Aka Allah fe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ko objavno Allahi tabareke wa ta'ala ajeti. Kota Allahi tabareke wa ta'ala ka vakero adava ko aka pokornem pe Allah heske subhanahu wa ta'ala hem Resulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala dava ko Allahi tabareke wa ta'ala dengalem bagodat. O peygamberiya, o šehidiya, o iskrena hem o šukar manuša. Ako vali šujo društvo adava. Tarakova Allahi tebareke ve teala mangiva te vakero deka adava ko mangine Resulullah sallallahu alaihi wasallam ke aka dunia adava ko preselinge ke Allah hes korodrumo koven Allah peygamber sallallahu alaihi wasallam ko sunno dive mistagar ko jannati suznachino deka dokoku amen manglame Resulullah sallallahu alaihi wasallam doborom ba ke aka dunia doborom Resulullah sallallahu alaihi wasallam to am ge popreji tarosa ke aka dunia Allahi tebareke ve teala amengo bechino aso amengo bechino Allahi tebareke ve teala jannati hem nasamo jannati tuku jannati Resulullah sallallahu alaihi wasallam pa kovali shujo bagodat kovali shujo društvo biobo akava zajedno to Resulullah sallallahu alaihi wasallam ko jannati akava društvo so ki dunia nikogaš naštitovo asavko društvo so nikogaš manuš nete zamisinov Allahi tebareke ve teala doko ku maglame Resulullah sallallahu alaihi wasallam obečino amge jannati koleste kova zajedno Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekpilika Bekir radijallahu an zajedno Resulullah sallallahu alaihi wasallam sine do borombo kaleso lineta roek pastiri tut. Pa kollo Resulullah sallallahu alaihi wasallam te pio akava tut vakero Bekir radijallahu an chalilam. Pakane opuchi bakate suske Bekir radijallahu an koga samo Resulullah sallallahu alaihi wasallam pila taro dawatut Abu Bekir radijallahu an vakeria chalilam. Akavasine doborom baro mangi peso Resulullah sallallahu alaihi wasallam sekugash
кога би колосине чаво, ковесине чалем асхабија. Секогаш кога би Расули салаллаху алейхи веселем колосине чаво, ковесине миста гаро лескере асхабија, кога се динге Расуле салаллаху алейхи веселем. Пакавасине мангипе каршо асхабија, каршо Расули салаллаху алейхи веселем. Со добро мангле Расуле салаллаху алейхи веселем, со секогаш синеленге ко првотан. Со секогаш синеленге ко првотан. Па вакирну чејнакија, ако мангина те кувен ко дженнети. Ако мангина тоуту мен хайрем ки дунја, писта герем ко ахирети вакирну чејнакија, правен тумаро калби те кувовато Мухаммеди салаллаху алейхи веселем. Правен тумаро калби е Мухаммедеске салаллаху алейхи веселем. Се чачи паске пошијо осетке ака е дунја тарадава со те манге Расуле салаллаху алейхи веселем повеќе тароса на не. Пакатар керава доа ко Аллахи табареке ва таала те керам на далендар кога искрено ка манге Мухаммед салаллаху алейхи веселем, нека Аллахи табареке ва таала керам на далендар кога Расули салаллаху алейхи веселем секогаш ковам ге ко првотан, нека керам Аллахи табареке ва таала адалендar kova ko jannati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah isaku khair fi dunya wa akhirat.